ye de rade ase anwuma we emu ye oh ade emu ye ade I wanna that be so no na ekasa nti I wanna boy ye no e na kwasi asem ba cha me ba I wanna me you de na free me bo me de enyo kro no ana da bi za me bo fro nti maji we ya ma wana rap ne woni say asema to me obi nka bi mame atia me ato me ne nyime no ometumi akasi ama aye me da asema to me obi nka bi mame atia me ato me ne nyame mia me gitume yo marashieti obetwe maso aba ni etina no marashieti no nti ko pepesi so we hold the fire by rade sabre na ni ejina ye na so no say ese o control na so asamba yenkoe Adabo gani ya yanko yanko na yehwe de ekoso mayimu ensem no do so pa na ya fafi ye hyase wo Ghanaian Times okay na woni mu se oman ya yetimu yi ye free bibi prank course asemo na dodo na ta de sa course no ko ba bi a omoso oman no eba no titiu ya Ghana National Fire Service okay and Ghana National Ghana Ambulance Service wonom no and omodi sa dwumadie no ekọ police for kra mo didi omo wo hye katafatu su du bako e wo Ghanaian Times mu a 2021 nko ano amane omode ba eche se omunya cases of 35,307 prank calls yes ya frɛ yes eja to me fie mu e won kokɔ na fiafo di me ka gidigidi bia yes kokɔ do me abra gidigidi on beba bedu do me abra ho na gya bia nto ho anya no kre wow. Na 2022 ya fie twemu no omo recorded 637,660 prank calls last year nko an and they say no fire service for atena hunu say Ghana for bi no maso odin Oma ka ho asema tufu ayedede akyekye se prank course na mo ye munye sansa daje na wo mo se dia ba bia wa frɛ se asema si wona enye no kre no ebi nso na obi dia emergency bia banka wa se no ye na ye kɔ enso sanso di cafe nta wo se ye pe wo dia ne hye ba bedu na enyente saa nti wo mo kyerɛ se wo mo hye sa afia kɔ na wie ye no wo mo ede eye enuma bi eba devices bi ebeba wo mo de be tracy Enti no sa prank call no bi abna pokwa hwene na me ya ye betumi atwe so omni telecommunication networks awodo ni nyina so be din sa wo abehu se wona wo ye say abna pokwa na ye sa call no na aposifo so mu de wakogina mranim ne ya prosecute wu enti say no mo che say nye kasa tintin biem okay enti no wo mo de emra ebe ye adwuma ya bechew na ACF Timothy Osafo fum ono eye panyi ohye enkitawde ho nsem so Ghana National Fire Service ai ono na ene Ghanaian Times kasa ya wokan enti mesel sa brabo ni suba no wo mu a hyase na esesa nyasa na devices ni bedru ni ya chewa ya do ba ye ayi afutuo ya beka sa akwasi asempa koye ya so dinti ya tunufu a wanti okoye ye ene ne enti no so no na wo dia yesua de so hu but abranza na beto aso no ye mfa chelpa fellow Ghanaians ye besremo sa prank calls here on say already no fire service for fuel on say no na ye ka ambulance for wasem fuel ya mo nse da ni bi dada na wo be fresh e bi eja to ba bi o ma twi fuel ya bana enye no kra besre we dia ye besre fellow Ghanaians mama ye njai this year ye mpesa de no ye besre na mo na mama ayi fire for ni ada ho mo ko device abechichi mu munyai first na unse first na obekọ bia omo obutu en na tie Vodafone no ko na offer te bia 100 a etumi bo onwum saa omo peke na o ka phone boot no telecom those days ko are open nwumati a omo bi omo kus kama I know utumi receive call grant u ko gina wa say crofo asala ya call ni to me ba obi afa o say enya media say hey me twa call ya media me say na bi su ko tie nwum na bi ko tie nwum ni nyina ye ba se nyina subambo ne nti wo ye bi agyae wa ye bi penso a to mafo na omonsesa na Ghanaian Times mu ha ya no asempa eda ha omo cheso mampani akofo ado ne emrase beduane ono wodo mekwa benya baton pesua so Sarah Dwasafo wo han ma chese ne wabo ne tie yi ne style bia yi bia gu nanim kama na ne nyina no model school masi eno mokɔpa ho ntoma de ema Ghana Education Service won potem honom na wo hwemu a kwa benya Atomic Model Kindergarten eno sa no mo frɛ school yi din na best 4 units eno achi so no ho akade eba no ICT empowered KG
wo komu atum sam package nie picture na da haye asaba wa hu ho nika ho fe tobacco school ho bia hu se we keji o ICT facility ya do me kwabenya lawyer Sarah Joseph for constituency ojina hobi okay on ejina man penin chain ojina man penin chain to no kra na aso ahoma mo man penin dia paso esimatwa no ke enti oda ha in fact me make it passionate appeal to the president we Flagstaff Basic School omombo modina omonye na nkola na enjoy mfuturo mo di agro o da bi eno de mesre edama koma so pa where they say Jubilee House Basic School ewo o man penin feature ho pe nkola ni di agro won futrum enye fe is not good omombo modina omo siesie ho grass ombe ye the pavement blocks so be sure omonye ye besre is a passionate appeal anti eno no adesani bi na sempa de atumu no mpatwa ho asem da anti won saka Ghanaian Times a wo be kenkan ni nyina ma me pepepe na ma me fa nkwa Daily Graphic na yehwe wo hwemu a efiti mfimpim no ene aduonu 2020 mudi besie ne no asempa beje di se Ghana record the cholera case bia wow ye record the cholera case bia na we nu na Ghana Health Service for che se yedwumade ne daru ahodo mabo ne hihya ahodo mudi egu akwan so no wo mo che se ne wo hwema se ajanan bia nka first no fie bi wo krompa ajanan bia nim na che se nipa che won mu nyina no krofo eje mo na egu ewa abonte no wo mo se wo nka se suo asietu na so no ombeka se eswate ka ho bi na ama eye cholera nsensem no ye record bi efri 2020 no wo mo che se bra Ghana ebenya record be se cholera cases pa no eye 2014 no afi no o mo record 28,975 Eti free 2014 de banwa no na eswatete a bedru na ikrampo na 2020 ne record ye even in 2019 ye record case ba ko pe 2020 2021 2022 ye wo 2023 cholera case ye record bi wase Ghana fo abetie se ensa hohoro ehu hia enye ne hohoro keke hohoro no na de samna ka ho ahonidie ne nyina no so manfo abetie ase omode ye adwuma na amana kobasa enti Dr. Asiedu Queen no na woko Ghana Health Service or Director of Public Health wono na din semwe eto Daily Graphic anima wo mo so kunche biegu ha makin kan dia ma wono asempa be kai se ha ya na ye betena ye na Daily Graphic de ba ye se wokokolebu a kwan a ednam so ekokolebu abanya yare sabia ya kesi kesi efi mantem ahodo ne miamia ahodo a ye refer dia ba ambulance di mika shishi no sa kwan no mo nam so kwan na se ya ma ehu na omobo amane no na abetodwa esi nyame adom adwuma asase be se na watwenie asase a omo pachi esisi ntokro ni amnam na deda so ni nyina no omo asase esisi enti we no eye amane bako so aba ya Daily Graphic echese womo ne director no ewo Urban Roads ekasa ye James Amo Godfred ono ekasa no chese mo reporter mo de ba ya da bokrata yi de report ye na adomofo kan ye da ye stations how do I keka ye no ho na chese mpanyifo ye se ne mutu so na monam nkonko ye nti ye kasa ide adwuma gusuntu hwa kakraka bi da hani a o makata so awie na omo etwa ye de eto ha nti no so ho asem eda ha eno achi nso no ma mefa wo enko ye na paper guide on akya Jimmy guide be what list to her enti eno so ho asam da ha na wo hwemu ahu Daily Graphic de mede wiama no pensioner bond holders no na aban yi ehye aban no ensaka 83 billion Ghana cedis domestic cedi denominated bonds na eno na ewo hodada no omo de ba ye bagi 2 months akraye ba yo madan dani no be say 83 billion cedis na aban na chese wo mo saka se na no fieda na dwuma de nyina ba na we yo mo chese expectation no mutumi meet mo be say 80% na ekoyi anesa eno so ho asam ewo ha sem na ma memfa wo enko
the new crusading guide obokretemo anopai matesa waboso na no nsia kase bomu kra so no ye boso Lego campus a former kane asuafo bi ana omo ewo Commonwealth ho no omo ekoyo basabasa bi ne mente be ho ase bi mane sori wo honom no postifo nam so achi emudu nwotwe omo chese asuafo no be se nipa be ahanu 207 na ye kan na omachi emu enwotwe ye du nwotwe ya omo de omo ebe kwako gina emranim manya ne ntese wo bedi mu nkomo sesia enche eno eho asem eda ha na medo ebekọ adomonline.com na ya share ho nso ensem a anopai wo mo de ato ho na ya kenkan bia ma ba ha se ya ya si businessman bi ena ode why then enra valentine yi businessman yi wa gifting na 300 roses 300 roses our day celebrating no Valentine. Hey, wow. 300. Ahasa. In rain, sa ahasa. And one cow the bed. But I oh, there be me bizarre. I said, Ensuring ahasa, a one cow the bed. Oh, as a only begum pass what I as a buyer. Oh my God. Now when okay come home now to our hair business go. And you want cow better. Gone too soon. What you trying to ready? Me say now so the other talk as well. What say? Oh, businessman and number for a business. Yo, Mate. Oh, Aka. South Africa rapper, yeah. Oh, I asked him. A brand TBT 10 one two. And I know be the video nature, me very sad. Hey, very sad. See me show me who dream me. A bokra ko born Adam for the count. Yeah. Tinipa me nu. Oh, goodness. And see almost sing me Adom memenda and a ye no e baso. Me patron who asem nyina eda adomonline.com. Na Mubarak wakaso no so chese se no emotions ni mu an obi awo areho ni mu a wa chron krata bi e de aba ni nyina no eye atu e na oton kra e de ma no se si e taki atu ye nya hu na kira kwan e no so ho asem e wo adomonline.com pa cho ba ha se ya stories ni bebre no a wa ha che wo Dovers Day ya competition akoso ya e ho dwuma de nyina so akoso no pa cho ba ha se ya emu amane e da ha asempa me di ubewie na ansa na mesoro ne papa ajadu wenim se otie ajadu onyame onhyira won na onya okese akoma pa wonya tema ya wonya ediama ye maame ne ne ban no onyame onto onsem wudwumadi a wudie no obade no emamu entre sanso na ye maame owura baba kosa Addison our community 25 ewo tema akora yesema ye kan ono so ama kwada no 2000 Ghana cedis se say ya wa send e dia mama me no nti nkoma CJD ye ne asempadi ye wo ha ya na akwara ya ye nyina ye nim de si ye no e na owura baba kosa Addison mama onyame onhyira wo onyo kese ma ye wate mo amanya komapa mo ama send ya mudin nya ma ya ye beda mase no ye da mu nyina ase we nyina na ye nyame adwuma ni bia nyame adwuma ni bia nti nyankopon hyira mo pa ye da mase and there was ya o join our Facebook me pacho anti Rakia ne number no e wo Facebook sisia and o pesa wo boa me pacho wo fa 0247 836 331 Yeah, that's it. 0247 836 331 Edia waso Rakia Haruna anti mombo na ma atonya fe na obekọ fra bi sa say ye wo a wo de se process na se Rakia Haruna eba eyono a munye na doye ma nyankopon hye mu nyina ketuo bi a obeyi bia no on hye wana mu mayen abrazum dwen kan yapon